tuna building thar kan hmuh mek in thar kan hmuh mek sam Mizoram Sarkar sak ania chuanin tuna hianin Assam horon chawin satlai in soron lu an tuma tin bungrua te pon in zon lu ta so tin san bek te po so then kha so Assam horon da ania ti son an lu lut ngal ni mei ni hian alanga entinga ni zeldon kan police ne ma chon meka so Assamin an lu chuan a moi photla khopin renom dan chuanin Mizoram Sarkar rena ayar barik tura sakhu Assamin an lu fel to ang khop mai kanayar te wan not suak fel ti chu ni e barik thar hi MLA kaltlanga sakania contract asakania ai Assam police ho hian tuna hian lua ni na langa bungpona kuanin kun ponga kuanin Assam hoin Mizoram hoan an nor chuak fel ti tani te kuanin ain hum lo zowin kan tangsia in khu chu kan chan don Oleh ni kam ni kan position lao ni e position te la ve him ro so lai soi mu phalo mai thaya in ma son vaipa in flak varavaya an tom ti nani tuna han Assam police le Mizoram ayar ten in kapa hei helai chen phak ngai nau lo silai pu to abuai ta ko bekan bok trup ani hei khilama tlang lama te khian tlang lama te khian kan ayar ten oma vai ho chu an tlom nin kan ria so ka nama sa ne ke chuan silai pa ngai me ron ka bo ka men ron brasa katna kani so wagen Mizoram police te reng te Assam police kan nor pianga ani kap ta ne voi tam tak min kan Mizoram police te kan khawa hawinan ron kap pani thuna hian tunan wa reng te in kanam huna kan loma mini samli pasari kan in kanwa Assam police te fek waran ron tara so wagen tuna hian in ka hayan du wagen kan hang me gani Otosan khan on khen nam kat Rokok dulu.
motor an vok chiat sak veka anu pain an khoya choi sapo kan pa pe chu khal hei thei lo ni ti hian an soi chen an lo vok chiat sak na samaya oh ai kan mi zo ron so te anu pain ni an soi sana sa mo